Sa atong paghatag og serbisyo sa mga kaigsunan natong Bisaya Gyud, ang Bisaya Gyud BG Party-list 108 sa pakigalayon sa Cocogen Insurance Company, kita nang hatag og insurance ID sa atong mga Bisaya Gyud TODA members ug Women's Association sa munisipalidad sa Lantapan, Bukidnon. Una natong natagan ang mga 137 Tri-Cab ug Multi-Cab Drivers Association. Sa ikaduwang adlaw, 129 sa Lantapan Tulong Drivers Association. Samtang, 262 sab ang nakadawat og insurance ID sa Women's Livelihood Federation ni Congressman Jonathan Flores sa Barangay Bantuanon. Ang insurance ID nagyapod-apod sa Bisaya Gyud BG Party-list 108 magsilbing proteksyon sa mga lideres ug miyembro sa Bisaya Gyud kung gani man ang mga kini mopanaw tungod sa aksidente, diin ang ilang mabiling pamilya adunay madawat na cash assistance. Padayon kitang manghatag og insurance ID asa mang dapit sa nasod basta ikaw usa ka Bisaya kay kinsa pa man diay ang magtinabangay. Kung dili kita gyud, mga Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud!